ikaze muri iki gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Byari byitezwe ko nubundi turibe tuvuga umutekano agahenge ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iminsi ibiri irihiritse agahenge kabaye nk'umugani ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona ko ihuriro rya FARDC n'abatanyabikorwa bayo cyane cyane igihugu cy'u Burundi bakomeje gutaba ibicero karundura simusiga. Turarebera hamwe uko byifashe, turebe operasiyo zidasanzwe magingaya uko umukoloneli wa M23 yarashwe, turebe ninde, turabivugaho, turebe n'ubugambanyi bukomeye bwakozwe n'abasirikare bamwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibyo byose urabisobanukirwa. Turuvugane n'umuroko Informa aduhe ishusho yuko biramutse n'ubundi mu bikorwa bikomeje kubera muri biriya bice by'imirwano karundura bikomeye, aho nakubwira yuko puwezeho yabaye puwezeho, Minembwe yabaye Minembwe, ni mu gihe kandi FDNB na FARDC bashaka gukupa bikomeye cyane ahava minisio za M23, ariko bikaba bikomeje kubabera ikibazo. Imirambo ikomeje kuba myinshi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane nyuma yuko habaye iraswa rikomeye ry'umusirikare waruteguraga ama operasiyo muri biriya bice. Urabona yuko AFC yahriye Karungu yongereye ingamba magingaya, aba FDNB bakaba bari gupfa imisubirizo ndetse n'abawazalendo n'ihuriro rya FARDC. Ubona yuko urugamba aribwo rugitangira. Ni munyemere rero nze natinze n'ubundi nze turebera hamwe uko byifashe sahi, aho ano makuru arayo muri urukerera n'ubundi rwo kuri uyu wa gatanu. Ni impera za weekend, kandi tuzi ko impera za weekend ziba zihishe byinshi inkanga ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mbere na mbere ko reka mbaze mushimire wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitwumva bwa mbere nta kindi usabwa ni ukwicara ukaba umwe mu banyamuryango. Ubwo icyo bivuze ni ugukanda kuri subscribe, like, share, bityo ukiyongera ku murongo mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Bashuti bakunzi bakadasohoka, turabasaba icyo bita like nta kintu itwaye. Like icyo idufasha ni ukuduha recommendation kugira ngo natwe tumere neza ku rwego rwo hejuru. Ni munyemere rero n'ubundi ibi byose ndi bubivugeho, ariko ndi kumwe n'umuroko Informa ubuherereye muri biriya bice byagiye bigaragara ubugambanyi muri MRDP twirwaneho, aho nakubwira ko no kugira ngo General Lukunda Mishahi Makanika ubu ku munsi w'ejo n'ubundi watambutse, aribwo umwaka warushize avuye muri iyi si, ariko ni nabwo yibutswe magingaya. Reka atwongere tugikwihanganishe umuryango we ndetse n'intwari batabarukanye, ariko tunazirikana ibikorwa by'indengakamere bakoze, tunenga cyane abagambanyi bari muri MRDP twirwaneho bakomeje kugenda bagambana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ku murongo wa telefone rero turakira Bwana Bizima. Bwana Bizima, ikintu agiye kudufasha, agiye kutubasha ishusho, ariko mbere yuko aduha ishusho yakurikiranye ibibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe kinini, ni nayo mpamvu tugiye kuganira uko situation ihagaze, ndetse tuninjiremo neza ndani turebe operasiyo yakozwe kuri puwezeho igateza ikibazo gikomeye magingaya. Munyemerere rero tumwakire. Bwana Bizima, waramutse neza? Igitondo cyiza Bwana Damien. Nagahinda gakomeye, umbabarire, wenda abakunzi bacu nabo bambabarire. Ndashaka ko tubanza kwihanganisha abo mu muryango wa Colonel Claude waguye ku rugamba, ariko nubwo yatabarutse yatabarukiye benshi, ndetse buriya intwari ni kuba intwari nicyo bivuga. Mbere na mbere yuko utubwira uko situation iramutse muri ibyo bice, banza umbwire operasiyo yakozwe. Ibi ni ibintu wabashije gucukumbura nk'umuntu uhereye muri ibyo bice, umenye ibyo n'ibyo. Mbwire operasiyo uburyo yakozwemo, umbwire uburyo Colonel
warwanye intambara nyinshi za AFC kuva Nord Kivu kugera Bukavu, kugera Kamanyora, ukagera Uvira, akaba yaguye aho mu Minembwe. Duhide nido bwana Bizima. yego reka tubihanganishe cyane abo mu muryango we ndetse n'abo bari basangiye imirimo n'abandi bakunzi be bose baba bamuzi. Ibi ni ibibaho ku rugamba, ni ibintu tumenyereye iteka ryose. Aba ni abantu tuzatwibuka bitewe n'ibikorwa byabo, ntabwo bari kurwanira amafaranga cyangwa se inyungu z'imiryango yabo, ahubwo ibi ni ibitambo by'amaraso y'abagenewe guhorwa ubusa muri kariya gace. Rero tuzajya tubizirikana buri munsi. Umugabo ni umugabo uzwi cyane na benshi, ntabwo M23 ari umutwe w'inyeshyamba nk'uko Mai Mai cyangwa Azarendo ari umutwe ushobora kwimikwa none ukumva ko nta generali cyangwa koroneri. Ntabwo koroneri ari ipeti yabonye mu buryo bworoshye, kuko ni umuntu umaze igihe muri kariya kazi kuva CNDP yabaho, uzi imyaka itambutse ko ari myinshi. Umutwe wayoborwaga na Rwankunda rero yakoreye mu mitwe itandukanye, yawubayemo aba muri M23 ya 2012, ndetse n'iyi ntambara yose ibohoje Nord Kivu rwose bari mu b'imbere cyane, uzwi cyane ku rugamba kandi ubona ko ashoboye. Ikimenyetso nyamukuru ni uburyo yitabajwe muri kiriya gice cya Nord Kivu muri iyi minsi itambutse, uzi ko nta gihe kinini gishize yari ahaje muri iyi operasiyo, asaga naho ziri guhindura ibintu. Rero urupfu rwe rwatunguranye, ariko urugamba niko byagenze. Mu makuru dufite uvuga ko yarashwe na drone, kandi urabizi ko irasa objective, ntabwo drone ari yayindi igenda igasandarira aho ibonye, ziriya ziba zoherejwe. Byanze bikunze hariho kuba hari amakuru yatanzwe n'umuntu waba atazwi cyangwa se akanabikora atazi ko akoze ikosa muri bwa buryo bwo guhamagara imiryango ye hirya no hino. Ibintu bisigaye biri muri izi ntambara z'ubu z'ikoranabuhanga, ku kintu cyitwa igikoresho cy'ikoranabuhanga baratasiyo. Rero bigaragare ko hariya mu makuru meza yagatanzwe n'uko icyitwa telefoni itakabaye ikenerwa gukoreshwa muri turiya duce, hagomba gukoresha itumanaho ryabigenewe rya gisirikare, kuko niryo riba rifite ubudahangarwa n'ubugenzuzi bwa kontorore mu buryo badashobora kubaturakinga. Rero telefone ni ikibazo, kandi urabizi neza ko n'intwari Makanika uyu bibutse uyu munsi ku nshuro ya mbere nawe ari uko byagenze. Rero harimo ikosa cyane hariya rigomba kwitabwaho ku ruhande rw'irwaneho cyane, ku buryo bagomba gukontorora bakamenya ko hari abari gukora nk'abasirikare, kandi kiriya ni intambara irimo abacancuro, irimo abantu bazi igisirikare ku rwego rwo hejuru. Nta bintu byo kuvanga igisirikare n'igiturage, rwose gushyiraho itandukaniro rifatika, bakagendera ku mahame aranga umusirikare isanzwe muri M23. Rero ni icyo nasa naho imvugaho kuri iyo operasiyo yabaye nkihitana uwo mugabo. Ubona ko byanze bikunze ko bageze ku ntego y'icyo bashakaga, kuko asa kuri bo byari nka misiyo ugereranyije n'aho yari ari ndetse n'uburyo yarashwe. Bwana Bizima, nyemerera tuvuge ko intwari yatabarutse nayo yarashwe muri ubwo buryo, bivuga ko we atari no ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Lieutenant General Lukunda Michel Makanika, bivuga ko nawe yari yagiye gushyingura, bivugwa ko yagambaniwe na bamwe bo mu bwoko bwiwe. Urumva ko biriya bice bikomeje kugaragaramo guhuzagurika, ariko ndumva ku bakunzi bacu twaragiye tubivugaho, ndetse tukaba twaraganiriye ko habaho guhuzagurika no kudahuza kwa MRDP twirwaneho. Nyemerera umbwire uburyo bahuzagurika, cyangwa nimba hari amakuru waba ufite y'uburyo ki MRDP twirwaneho wenda yaba idahuza na M23 ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibi bikaba byaba byateje isoko wenda yo kuba habayeho kugambana ku ruhande rumwe muri ibyo bice. Urabona ko n'ubundi niko byagenze, koko nawe yarashwe ku bw'ubugambanyi nk'uko n'ibi bigenze. Byanze bikunze bagomba gusa naho bikuramo, bakamenya uburyo babayeho n'imyaka bamaze muri turiya duce, kandi bazi neza ko
bafite umwanzi ubahigira, kubamara nabo ubwabo bifitiye umwanzi ubabamo. Ni ikintu gisanzwe, ntabwo ari ibya vuba, kuko niba ari abantu bari hariya, generali makanika ari umuntu wabaye nk'aho avutse nyuma ya ba generali Masunzu bamaze imyaka nabo kandi bagambaniye bene wabo. Urabizi neza Masunzu ibyo yakoze, abantu bazi amateka y'intambara zagiye zibaho kera kose, bahizwe kenshi. Bagambanirwa n'umuntu baba bigiye kuba bishya. Hariya hariyo udutsiko twinshi na gavumenti, kandi mu buryo bw'ibanga ntiberurire bene wabo yuko batari ku ruhande rwabo bijyanye no gukunda indamu, kuko nta kindi navuga cyatuma ugurisha abo musangiye amaraso amwe muri kuzira ikintu cyanga umuntu umaze imyaka arwana intambara zo kubohora abantu atari ku nyungu ze bwite. Urumva ni indamu, ni ugukunda indamu, kandi ako ni akantu gasanzwe muri iriya nce, birazwi cyane, ntabwo ari ikintu gishya muri Sud Kivu. Abanyamurenge barabizi cyane kandi nabo ubwabo barabyivugira. Icyo ni ikintu kiriho inahangaha cyane mu buryo busobanutse. Rero ikintu kizima cyakabaye gisa naho kiba icyo gufata umwanzuro wa nyuma bagasa n'abavuye muri ibi, ni ukumenya ngo bari ku rugamba, bagomba kugendera ku mahame y'ibyo komanda bayoboye urugamba bubahiriza, bakaba ari byo bagenderaho, bakava kubo hirya ibyo bumva hirya no hino mu banyepolitiki cyangwa mu baturage basanzwe. Ntabwo byaba ari ngombwa ku musirikare uri ku rugamba, ubundi icyo agomba kumenya ni urugamba nirwo rumureba. Rero icyo kitabayeho, komunikasiyo y'abasivili abari hanze y'igihugu, muri Amerika, muri Europe, urabizi ko hose bariyo, abo ngabo nibo babamo bamwe babi batanga amakuru, kuba baba bafite kontakiti z'abantu bari hariya. Abo nibo bazana ubugambanyi, kandi ujya kubutanga ni indamu abakurikiye, nta kindi, kuko ntabwo ari ukubohora bene wabo, ni inda nini, nta kindi kiba kibimuteye. Bwana Bishuti, mbabarira wenda ho gatoya twongere twitseho gatoya ku bikomeje kugenda biba. Ubwo abakunzi bacu bakeneye situation ndetse n'ubucukumbuzi twacukumbuye, iyo ni documentaire tumaze iminsi tugenza tureba uko situation imeze, ubugambanyi buba muri biriya bice, ndetse bugakorwa na bamwe bitwa kwa kundi ugendana n'umuntu uzi ko muri kumwe ari umuvandimwe, ukumva ko ari wenda ari byo. Wenda abakunzi bacu iyo documentaire tuzongere tuyigarukeho, kuko ubundi ikiba kituzanye na updates. Abakunzi bacu baratwihangana, ariko ibyo byari ngombwa kubivugaho kuko aba ari ingenzi. Nyemerera rero utubwire uko biramutse, uko situation iramutse haba mu Minembwe, ndetse by'umwihariko nimba hari amakuru ufite mu Ibaraka, nimba hari amakuru ufite Uvira, nibiba ngombwa hari abakunzi bawe ujye uvugana nabo bari muri Nord Kivu, bigaragara ko naho imirwano yubuye, tujyaneyo Bwana Bizima. Yego, reka duse n'abahera hano muri Uvira ubona ko ari centre. Nyuma yaho hari umugambi yuko kuri 18 ingabo za MONUSCO arizo zigomba kuba zihagenzura, nta musirikare wa FARDC cyangwa kuri akote ya FARDC waba akiri muri uriya mujyi. Ariko urabona ko byarahindutse, ntabwo ariko bimeze ubu. Ni ahantu ubona harimo kuba deployment zisa naho ari nshya ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi, ndetse ku bwinshi cyane. Ubona ko uburyo bahaza ari benshi, ari operation basa naho bitegura, kuko urabizi neza ko ingabo ziva hano Uvira kenshi ntago aribo batanga support mu mirwano ibibera za Minembwe hejuru, ahubwo urabona ko muri Plaine de Rusizi hariyo umugambi ko bari gushaka gutegura ibitero simusiga cyane, ku buryo ubona muvomi hari nko muri iri joro ryakeye harimo muvoma y'ingabo nyinshi, ndetse uwari urimo neza amaye amakuru yavugaga ko bamwe bazaga bakoresheje amaguru, abandi n'imodoka, kandi ku bwinshi, ku buryo yabaraga ko bashobora kuba ari abasirikare barenga mu 1,000 baje muri iriya joro rimwe. Ubona ko hari support bashaka kuba batanga muri Plaine de Rusizi, kuko naho hasa naho habyutse imirwano muri kara gace ka Remera. Ubona ko ni agace kagiye kuba nka Prezero, ubona basa naho bahinduremo imirwano kuri kote ya kabiri uvuye kuri Prezero. Ni akantu ubona kadasanzwe muri kara gace. Gusa
ntabwo biri ubwo, ni ikintu cyabonyweho mu buryo budasanzwe na M23 ko aha hantu, kuko birashoboka ko bafite mfoma muri uno mujyi wa Uvira ndetse aho ibi bintu bitegurirwa, kuko deployment nabo bafite muri aka gace urabona ko zidasanzwe. Nk'umuntu ubasha kuhagera muri iki gitondo cy'uyu munsi yakubwira amakuru ahari ya Muvoma ni hari y'ingabo za M23 muri kino gice cya Bwegera na Rubanga ni ahantu hari Muvoma y'ingabo, ubona ko hari deployment zidasanzwe, basa naho biteguye kuba bashobora kuba ari nabo bagaba ibitero mu mwanya wo gutegereza ko babigabwaho, bitewe na coalition ya FARDC yose isa n'irimo ingabo z'amoko yose uko zigera mu matsinda 9, bose bari muri kiriya kibaya cya Rusizi, ubona ko bafite umugambi wo kuba bagaba ibitero bidasanzwe nk'uko Pwezero imaze iminsi bimeze. Rero ubu nta masasu asa n'ari kuhavugira muri iki gitondo, ariko Muvoma ihari urabona ko mu minota mikeya kuri aya masaha turi kuvuganiraho ushobora kumva nk'ubwiye ngo ibintu birahindutse, bitewe na deployment ziri ku mpande zombi, kandi bigaragara byahereye ejo ku gicamunsi kugeza ijoro ryose ntabwo deployment zigeze ziruhuka, ubona ko ari ibintu bidasanzwe biri guhindura. Yes, nyemerera rero tugere kuri Pwezero, tugere mu Minembwe umbwira uko situation ihagaze. Yego, mu Minembwe kuva umunsi w'ejo umugoroba wose hasaga naho harimo akantu k'ituze, ubona ko hari ikintu kidasanzwe kubera imirwano yari imaze umunsi wose isa n'ihari igeza mu masaha y'ijoro nta mbunda zumvikanaga, ariko muri iki gitondo cy'uyu munsi habyutseyo imbunda, urusaku rw'imbunda nini, wumva ko byanze bikunze ashobora kuba ari igitero kigabwe, ariko amakuru mfite nuko neza ntaramenya uruhande rugabye igitero niba ari M23 cyangwa ari kote ya FARDC, ariko birumvikana ko imirwano irimo muri iki gitondo muri kariya gace kaza Rwitsankuku. Biragaragara ko byanze bikunze ari bya bitero bisanzwe n'ubundi bya FARDC n'abarundi, kuko ni agace ubona ko basa naho bibasiye badashaka kuva ku izima mu buryo bwo kugatakaza. Ubona ko ejo umunsi w'ejo bagiye bahura n'ibibazo bikomeye byakabaye bibaca intege, bijyanye n'uko bagiye basa naho batakaza igice kinini muri kano gace ka Pwezero, basaga naho bari bigaruriye, ariko urabona ko babonye sapoti ku ngabo zaturutse muri zirance za Baraka, bivuga ko zakoresheje nazo amasaha y'ijoro kandi mu buryo budasanzwe, ubona ko hari pureshi ihari igaragara yuko bakeneye ko hari impinduka zibaho hara kuri Pwezero, bashaka kuba bayigarurira bakayigumana mu buryo budasanzwe, kuko ubona ko batatanga ripoti y'uko bananiwe kuyifata ngo byumvikane, bitewe n'uburyo urugamba rubagora bakahatakariza bikomeye, ariko bugacya ibintu bihinduka, ubona ko badashaka kuva ku izima. Yes, Ibaraka ndumva bigeze nta muntu mwavuganye ngo tumenye situation y'ibiramutse i Masisi. Masisi agace kavugwamo imirwano ni agace ka Warikare, ndetse biravugwa ko ari ambushi yabayeho itegwa muri iki gitondo, ariko n'ubundi iyi mirwano mu cyamunsi cy'ejo hakaba harabaye akantu kameze nka operasiyo kakozwe na M23 mu buryo budasanzwe, aho yohereje itsinda ry'ingabo nkeya zambaye imyenda mpuzankano FDLR rikoresha muri kariya gace, bakabasha kwinjirira neza mu matwara y'umwanzi huzuye ingabo z'Ubufaransa ndetse Ububiligi na FDLR, bakabasha kuvamo neza ntawe ubamenye ngo bakuraho amakuru yose ashoboka, kandi mu kugaruka bahura na patrouille ya FDLR, bivuga ko babashije kuyangiza cyane bikomeye, kuko yari isa naho imaze kumenya amakuru ko hari ingabo zambaye impuzankano nk'izabo zirimo zinjira mu matwara yabo, ariko batari bazi icyerekezo barimo. Rero babashije kubikora mu buryo butunguranye bataramenyekana, iyo patrouille basa naho bayivuganye mu buryo budasanzwe, bivuga ko byateye ikikango. Izi ngabo zisa naho zihuriye hamwe ariko zidahuje defense zimwe, kuko
buri gice cy'abasirikare kiri mu gace kabo, nubwo bari mu cyerekezo kimwe ariko ntabwo bahuje defense. Abafaransa bari ukwabo, ababirigi ukwabo, na FDLR iri ukwayo. Rero bahurira mu bijyanye n'akazi, ariko mu buryo bw'imiryamire, aho baruhukira, aho barira, ntabwo bahuje, buri bamwe bari ukwabo. Rero urabona ko byanze bikunze kubera aka kantu kabayeho, habayeho ikikango cyo kumva ko binjiriwe, kandi ngo bafite amakuru ko izi ngabo zari zabashe kugira amatwara yabo neza zikavamo zitabonetse. Ubwo harimo ikibazo rero kuri ibi bihugu byombi by'i Burayi byagize kuri FDLR, bababwira ati gute abasirikare bambaye nkamwe aribo babashe kutugeramo gutya, turabifata gute ko atari ubugambanyi bushobora no kuzaturashisha mu bihe biri imbere. Urumva ngo harimo umwuka mubi rero no kwikekana bitari byiza, yuko kwegerana muri defense gutya bigomba gutandukana, ahubwo hakabamo intera ya bamwe ku giti cyabo. Rero iki ni ikintu gishya kiba kibabayemo, babateje nyine operasiyo zabo ubwo zitaratangira. Urumva aka ni akantu M23 iba yabacanzemo kandi k'ubwenge. Yes, bwana Bizima, kereka niba hari ikintu waba wibagiye kutubwira sinzi. Nta kindi nibagiwe, icyo ngiye gukora reka nkurikirane neza, hari amakuru mashya ndi kujya mbona, ariko ntarakira neza, ashobora kubageraho mu masaha ari imbere. Sawa, reka tugushimire tukwifuriza igitondo cyiza. Yego murakoze. Namwe bakunzi bacu muratwihanganira ibyari updates, ariko wari ukwiye kumenya uyu musirikare waguye ku rugamba. Urumva ko ntago Colonel ajya apfa wenyine, hari abandi baba bapfuye, muranyihangana kuba anabijemo, ariko nabyo biba ari ingenzi dukomeza kwihanganisha akomeje gutikirira ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ariko nyamuna inda nini tuyime amayira, kuko bajya bavuga ngo igira inama mbi iguteranya n'inshuti, kandi ugapfa n'ubundi utayihagije. Ciao, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, cyane cyane twifuriza abarwayi kwihangana ndetse no kurwara ubukira, tutirengagije abari mu bihe bigoye birimo kuberamo intambara. Imana ikomeze ibane namwe, kandi Imana niyo nkuru. Nyamuna urukundo ruganze, kuko habaye hariho urukundo ntabwo ibi byose byakabaye bibaho. Imana ikomeze ibane namwe. Ciao.